Ну, Сумочки попробовала найти. Но покупать. ну, Подросток, да? ну. Не, он световый. А, все, давай. Тот смотрит. На, тебе надо. Да. Эй, Мустар. Вот и. И убежал. Давай. Вот, корми. Короче, наши сосиски польские. Польские. Световые? А? Да. Мама. Сейчас еще один, да? Kaç tane берем фруктов? Турецкого сахара. А? Мысық? Білмеймін. Вижу свободен. Да? И за сосиски. Жоқ, ана жерде тоже. Мысық. Қай жерде? Ей, ладно, кормите. Жрать вкусно. Только девятка. Ага. Ау. Видишь? Вообще легко. Әнеки. Жеп жатыр? А, все кетіп қалды. Ой, все. Уже все накидала. Ей, қағаз, ты что? Жоқ, осыны түсінбеймін. Мына қойып қоям. А? А? Я білем. Оны түсірдім. Қай жерге қойдың? А, қойдың ба? Қойдым. Мә, аласың ба? Қолым май менің, А. сен түсіре берші. Лайнан жақында ас болсын, жеңдер. Так, мында сотка. Соткамен светитіп жатырмын. Все, что ли? Жеп қойды ма? Все. Конечно, құтылған жоқ. Берсем, бер. Берсен, бер. Hı?
ойбай түстің Мен қарамадым. прям түстің ғой басын түсті. А, басым ба? Ладно, басым. Содан кейін қарай саласың да видеоға. И кетіп қалдық, короче. Ночное видение қосылма деймін де. Че? Мен әлі ағып тастаған шығармын. Ночное видение қосылу. И че? Ночное видео. Жеп жатыр әйтеуір. Жеп алды. Все, анаған қалған жоқ. Ол да ана басында жеп алды. Анау рыжий ма? А, рыжий вообще жеген жоқ, иә? Ну вот. Вообще қорқам. Ну вот. Че, хочет? Ему не досталось? Ну да, не досталось. Сейчас еще. Только ему нельзя. Шаг. Ну да, подойди. Жақында да оған бере сал. А то ол. Қайдасың? Мама, вы. Короче, қоям, кім келеді, сол келеді. Сақтап берейін, аузына. Ой, сүйші. Сақтап берейін. Кірлеттің ғой, парковканы. Не? Жоқ па? Ол тап-таза парковкада бір. Артында қар. Минеки. Ладно. Кир. Видимо, уже этот сарафанное радио пошло. Здесь Том. кормежку раздают. Том сыр үстінде де ананы қара. Иә. О, мынау Кир. Да. Вообще кішкентай. О, Басқа я тоже? тіркень ананы. Тоже басқа. Да. Сұрап жатыр ма? Я сұрап анда. Барлық қорқама. О, видишь? Иә. Отдельно покормить, да, ее? Да. Жарить? Вообще это Том Сойер, оно. Том и Джерри. Че? Короче, он взял и убежал. А? Куда убежал? Кто? Только что ж маленький. Куда убежал? Зуб схватился. Большую? Нет, маленький кусочек дал.
Ну, конечно, если его пугает там. Вот этот пугает, вот так делает. И все. И сам все ест, да? И сам все есть. Короче, тут на выживание, да? Ну да, конечно. Вон, видишь, шугается. Маленький берег, видишь? Ну да. И убегает. Ага. И убегает, конечно. На. Al. Мына жерде. Деп жатыр. Аналар ана жерде. Енді. Мына жерде. Срочек покормить, но боятся, кажется, срочек. Кет. Кет. Они еще пугаются, жақындамайды, да? Да, конечно, дикий же. Вон он. Смотри. Все, поняла? Нет, а? Он тут прям конкретно. Смотри. Смотри. А, вообще не пугаются. Как змея, да? То А, есть, анаған берейін ба? ну, да. Ма. Бросай. О, На, ма. прям на. Сильно худой. Боится, что надо говорить. Ну да, Страх. страх, конечно, Тут его прижимается. Да. не увидел. Тот еще, да, который как близнец? Все, этот вообще сам все сожрал, все А, соседи. давай я еще раз туда положу. А, посмотрим, пошел. куда идет. А? Туда положу. Этот еще раз. конкретно наелся. Так, чья очередь? Кенгер. Тот рыжий вообще лежит, кажется, он не голодный. Да? Мінекей тағы да саламыз. На, кс-кс-кс. Блин, қазір жерге тастап жатырмын. Вон, смотри, вроде чего. Черет. Ой, Алма жемейсіңдер ме де? ну, алма көп. Алма бар. Короче, тут этот, как и говорили, Стамбулда мысықтар көп екен. Көп, Стамбулда мысықтар көп. Польшада үйде, да? Да, осы жерде мысықтарды. А, мысықтар ойды тоже вроде. Мгм. Эти мысықтар жерсек, М? аппарат, кішкентай мысық. Мгм. Ой, тағы да мынау ертіп. А, Кажется, апама ойды. Ешкім жақындатпайды. а. Пофиг ему, пофиг. Мына мысықты тағы да берем ғой, кішкентай. Қоймай ғой. А. Қазір берем. А, Есен қазір. мынау тажал деп жатыр. А. Осы жерде. Поближе. Түсірі. Мынау жеп алды, тойып алды ма? Жүр. Тот черный пугает, видишь? Угу. Черный тот уже наелся, кажется. Жеп алды уже, кетіп қалды. Тағы да бір кішкентай болған мына жақта, иә? Не. Әне кетіп қалған. Жоқ, алған қасқыр. Жоқ, ол басқа вообще. Анау черный тоже. Тағы да бір кішкентай болу керек, иә? Немене? Кім, әне ана черный уже тойып алды, вон. Әне кішкентай жеп жатыр. Да?
Ана тойып алды уже. Кетіп жатыр. Пофиг ему. А их две, екі. Да. Вот это кішері. О? Ну, вроде. Ой, подожди. Так, суды қай жерден ішеді? Суды ішеді, шығарайын ба дейміз, иә? Қазір Ой, жеп алды бар. Ой, жей бер. Ас болсын. Үлкендер тамақ бермейді екен, иә? Hı? Үлкендер тамақ бермейді. Ой, болды ма? Или светтен? Ne? Тойып алды. Ойды ойдың. Ага, су керек. Суды қайдан төгіп береміз? Білмеймін. Қазір үлкендер жеп алады. На. Без разницы. Нет, надоело ему после свечи. Он, оған. Несите. Ладно. Жарайды. Сол біз құрметті отандастар, біз сондай репортаж 17 минуттыққа не привезти Анике. Ай, Тепе Наутилиус қасында, торговый центрдің қасында, енді мечеттің қасында тоже сондай парковка, мысықтар көп. Так что қолдап жіберіңіздер каналды. Subscribe channel, pull the likes. We came from the Bulgaria. Today is what we was in Keden. О, сондай үлкен мысықтар. Я мынау тойып алды. Я. Бергел. В общем, сол. Мысықтар көп. Так что, о, мынандай, мына жерде мынау мысық. Жарайды, короче. Кедергі жасамаймыз мысықтарға, жей берсін. Ага. Ана жерде де жеді. Мына жерде де жеді. Ойбай. Что-то кедергі жасадым. Ладно. Сол. Мынандай мысықтар. Так что, ас болсын. Стамбулдың мысықтары.